Rikelu Rampaube Jesu Christa zigade na ke hechi mau kelu sui teucuh pelanade kelum sunagaila henah nnui tingwang sam ningjun gai kara JAKOB perok ndai pedum kare Rampaube duagade nnui zete henalu ciciu de pa nnui ze teucuh beuzie JAKOB perok ndai pedum kare Heguangpeu masuage ningnui kecheiluîtewkeu ze bamzulao dezai pane ningnui ze toa'ndi gai gulei. James chapter 4 verse 10. Humble yourselves in the sight of the Lord, and he will lift you up. I pausoga James Christian medung de rangagai. Nnui ki debe de ngwa zang na te ke bam zem ne. Nnui ki debe lungning na lungchet dung teu lung bam la. Ti zem ne nnui kaka ngwa ke sia ke ge pet bam le de parangai. Ki debe machet Mariam lungningau. Kate miziu chi kala ta ge te la. Mi kate miziu run sang na chi na pe kala zem ne. Anui kate anui de te ndikara. Ning ndikara. Kedam so ikara. Hege helia kara, lungi kara, ngau hezui kara ga ke lungai kechu teila. I kem zo teilung lung ke gai dao, anui mina kaka ngwa ke sia petila, ke hebwak dunge petila de JAKOB rang ke gai te gai. Pa anui Christian medung de rang ke chung na rang rak daye. Nuyo Jesu Christa de nlum na pet chai sui te ye lung kala medung. Ki debe de ngwa zang na te lung bam kara samada de rangai. Na anui pelana le de Mars beke zerai tu benai. Anui na te gwang kara ma ke get chat riam pobam na tingwang da de ke gai te bam. Ma chidung samlam anui da gwang lu kara au. Tingwang samga rang ke gai mzwa anui ka te anui de te henah ba ye lung gai le chai. Tingwang pating dao anui de teucuh beuzie na samlam beuzie le de chilu na maga anui chi mi bam lumai ke sia hera ke sia bele de palai kai te ye hechem ke cham sam te anui kem nei peilu de le anui de tem sia lu kara anui rata te lu kara anui gu ego hurt te lu kara anui gu pride hurt te lu kara ma ke game plan te ye bamle chizem ne anui pala ne Christa gade henah bai ye lung ke gai gade Mars beke samlam pege anui da wang chang ke lube te lo amen.